L-Opus Collection, kumpanija Ingliża li tippubblika ktejjeb kbar b'ritratti uniċi fuq suġġetti varji madwar id-dinja, għażlet lil Malta niesa x-xenarju pittoresk li jdawwara u l-istorja rikka tagħha l-pubblikazzjoni li jmiss. Din l-edizzjoni speċjali se turi l-istorja u l-kultura straordinarja ta' Malta kemm tal-passat kif ukoll tal-preżent, maħluqa f'volum b'format kbir u marbut b'mod mill-isbaħ li se jkun kemm xogħol ta' arti kif ukoll ktieb rekord definit tal-istorja unika ta' Malta. Kopja numru 1 ta' The Malta Opus se tiġi rkantata s-sena d-dieħla bil-qlieħ kollu jingħata lil laqdiet karitattivi bħal Beating Hearts Malta u Safe and Support Trust. Għaddiet oħrajn Maltin se jibbenefikaw minn proġetti futuri. Mis-sena d-dieħla Opus Malta se tniedi wkoll programm ta' taħriġ għal 6 studenti tal-MCAST kull sena fl-oqsma tal-fotografija u d-dissin grafiku biex jipparteċipaw fi proġetti futuri. Il-kodba tal-Opus jitqasmu fl-akbar u l-aqwa universitajiet, libreriji u mużewijiet fid-dinja u għalhekk eluf ta' nies anke jistgħu issa jaraw u jaqraw dwar Malta. Dwar dan tkellimna ma' Karl Fowler, il-kap eżekuttiv tal-Opus, li żvela magħna kif il-ktieb se jitniżżel fuq il-Guinness World Records bħala l-akbar u l-itqal ktieb li qatt inħoloq dwar pajjiż, tant li se jkun jiżżel 38 kilo. And actually, the irony is we actually have a problem. You know the problem? The problem we have is there's so much wonderful and contrasting imagery and tradition and history. The problem we have is a selection of what goes in. But we're very excited because this will be the first opus on a country. It will be also, we're going to break a record. It's going to go into the Guinness Book of Records as the largest and heaviest book ever to be published and released on a country. Preżenti għat-tnedija għall-Ministru responsabbli mill-Kultura għal kif dan ikompli jagħti promozzjoni b'saħħitha lil Malta. Fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin se jibdew jiġu mnedija l-edizzjonijiet differenti ta' dan il-ktieb stupend dwar Malta li żgur se jinżel tajjeb ħafna għaliex il-fatt li pajjiżna se jingħaqad mal-familja ta' suġġetti tal-Opus huwa fih innifsu riklam straordinarju għal dan il-pajjiż sabiħ tagħna.